Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke leli khasi-ke leli-ke wenze-ke nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engisazoyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthi-ke lezi ndaba-ke ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ezingenayo-ke zithi wayengumongameli we-ANC umnumzane uJacob Zuma utholwe enecala lokusebenzisana ne-MK Party, ikomiti le-ANC lokuqondiswa kwezigwegwe, futhi-ke usexoshiwe-ke eqenjini-ke le-ANC laphana-ke. Njengoba sonke sazi ukuthi i-ANC na-ke laphana-ke ibizothatha uJacob Zuma-ke laphana-ke iyommangalela ngokuthi-ke wasebenzela-ke enye-ke inhlangano-ke ebe ekwenye inhlangano-ke laphana-ke okuyi-ANC nakena-ke wahamba-ke wayosebenzela-ke i-MK-ke laphana-ke yaletha-ke iy'nkinga kakhulu-ke kwi-ANC na-ke laphana-ke seqoshiwe-ke laphana-ke eqenjini-ke le-ANC na-ke isinqumo-ke esisanda-ke kuphuma-ke manje-ke lesi-ke. Mina-ke ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke ungene ema-comment section ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke, ubhale ema-comment section bese ucindezela nebhathini nje lapho-ke subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke eli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engisazoyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.